Ako želite kupite pouzdane, jeftine igrice i akaunte, obavezno posjetite stranicu prodaje igrica i akaunta Srbija, link će vam biti u opisu. I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip i danas imam jedan zanimljiv klip za vas, nadam se da će mi biti zanimljiv. Pričat ćemo kao što ste vidjeli u naslovu o Franklinu i ajde da kažemo njegovom kao tajnom životu. Nije to bukvalno, nije to neki njegov tajni život, ali stvari koje možda nismo znali u njegovom životu, nije ništa slično onom serijalu, stvari koje niste znali, već imam slike iz njegovih kuća i danas ćemo tumačiti ko je na tim slikama, pričat ćemo malo o njima i možda nešto saznamo iz Franklinovog života što nismo znali. Na GTA forumu, link posta ćete imati u deskripciji, član Ultra Gizmo 64 objavio slike iz njihovih kuća. Znači ušao u game fajlove, izvukao tekstura, kako mi ne bi mogli da uđemo pa telefonom da približavamo, već je te game fajlove teksture izvukao, pretvorio ih u slike i na ekranu ćete vidjeti 12 slika. Ovi 12 slika možete naći u onoj staroj kući od Denise, to jest u staroj Franklinovoj kući i ne znam da li ima neki iz nove kuće, mislim da uglavnom iz te one stare kuće. U prvom redu je Denise sa svojim prijateljima, to jest uglavnom, sem na drugoj slici se sumnja, to jest ja mislim da su ovo njegovi baba i deda, pošto u klipu stvari koje niste znali o Franklinu govorio sam kako su ga baba i deda odgajili jer oca nije bilo, a majka mu je bila mislim da je ona umrla od droge, tako nešto, da, mislim da je umrla od droge, uglavnom bila je narkomanka. U drugom redu prva slika jeste Tavell Clinton. Ko je Tavell Clinton? Pominjao sam ga u tom klipu o Franklinu. On živi u Liberty City, to znamo preko Franklinovog Life Invadera, znači Tavell Clinton ima svoj Life Invader profil i sumnja se da on živi sa Little Jacobom iz GTA 4, koji je igrao GTA 4, zna ko je Little Jacob, ona je Jamajka i sve to. Ali po 100 put sve imate objašnjeno u klipu o Franklinu i također se povezuje sa mojom sumnjom da će Story Mode DLC ako izađe biti u Liberty City, to je skroz nebitna sad priča. Idemo na drugu sliku u drugom redu. Druga slika u drugom redu je jako zanimljiva jer ne znamo ko je. Ja mislim da je ovo njegova sestra koju nikad nije pomenuo, može biti njegova majka kad je bila mala, ali čisto sumnjam da je ona išla ovo izgleda kao neki univerzitet, nešto, lupio sam sad, ali neka ustanova iza, ja bih rekao ko da je neka škola, nemam pojma. Može biti ona Tanisha Jackson, ali mislim da nije to ona, zašto bi nju držao uopšte, ali pošto je na prvoj brat njegov, nekako bi bilo logično da drugoj slici bude njegova sestra, znači saznajemo iz slika da on ima i brata i sestru, a čini mi se da nam se kroz priču sestra nam se sigurno ne govori da je ima, a za brata ne znam da li je pomenuo nekad brata, mislim da jeste. Na trećoj slici u drugom redu jeste on kad je bio mali, vidite Franklina sa afrom frizurom i sa loptom i na četvrtoj slici u drugom redu imamo njegovog dedu. Prva slika u prvom redu jeste njegova baba i onda imamo njihovu zajedničku sliku. To su, ja pretpostavljam da su ovo gore bila slika kad su oni bili mladi, a ovo dole već kad su omotorili, pošto deda je sigurno isti. Vidite da ima istu bradu, ćelav, samo mu je brada vremenom osedela. Ovo baba malo ne izgleda isto, ali reklo bi se da je to. Na trećoj slici ja mislim da je ovo je Franklin sa, ne znam, možda ovo je ona njegova Tanisha Jackson, ona bivša devojka, možda i ona Tonja, ona što ga smara, možda mu je drugarica, mislim da mu je ona devojka kad su bili mladi. Teško da je njegov otac, neki govore da je ovo njegov otac, ali on ga nije ni upoznao, tako da sumnjam da bi on držao sliku svog oca. Usput pogledajte klip o tome da je CJ Franklinov otac, ako već niste. I na posljednjoj slici imamo Denise Clinton, onako u odelu, verovatno ide na posao ili sa posla ili tu kod posla, nebitno, ne zanima nas ona. Ali eto, ništa posebno, sem toga da saznali smo da ima sestru i saznali smo da ima brata, to jest ja sam za brata znao, a za sestru nisam znao. Ima sestru koju nismo znali, ništa posebno, kratak klip, čisto onako, zanimljive su mi bile ove slike. Teo sam da ubacim Michaela i Trevora, teo sam sve da ih stavim u jedan klip,
ali mislim da je bolje da uradimo odvojeno, prvo da vidim kako vam se ovo sviđa, ako vam se svidi napravit ću isto i za Michaela, napravit ću isto i za Trevora, nije problem. Kratak klip, pišite u komentarima da li da nastavim ovo, ako bude velika gledanost, možda već sljedeći klip bude o Michaelu ili Trevoru, zavisi koga više želite. Znači u komentarima napišite da li da nastavim i koga sljedeće da uradim. Obavezno like bacite ako bude isto dosta lajkova, znači da ću nastavljati. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada pozdrav. Krenuo je u Davis High School zajedno sa Lamarom, Tonjom i Tanjishom Jackson, ali ubrzo izbačen nakon što je pretukao profesora. Tada je započeo život, da kažem, gangstera, dilera drogi i borba sa sitnim kriminalom kao što su ubijanje, to je krađe škole i pljačka banke. Nakon toga je radio sa